kuri Satin TV. Nkaba nashakaga kubereka uburyo ushobora gukora agafoto ka pasiporo, agafoto ka green card. Murabizi ko vuba ngaha tugiye ku applyinga green card, so buri wese agomba kumenya size y'ifoto ishyirwa kuri green card kugira ngo ibintu bizarusheho kugenda neza. Ese ifoto ya green card ikorwa gute? Reka rero mbereke uko ikorwa muri Photoshop. Fungura Photoshop yawe, wamara kuyifungura then ukinjizamo ifoto wifuza ko uzashyira kuri green card mu gihe uri gukora application. For example, reka twinjizemo iyi foto. Iyi foto rero uko uyibona, ikindi kintu nababwiraho ni uko ifoto iyo ifite background imeze gutya ntabwo bashobora kuyemera muri green card. Ikintu cya mbere tugomba kubanza gukora ni ukubanza kuyishyiraho background y'umweru. Turaza tugakirika ahangaha kuri quick selection tool. Twamara kuhakirika tukaza tukagenda dukirika ku ruhande handi dushaka gukora background, tukahakirika nyine duselectinga. Then urabona ko ifoto yacu tutayiselectinze neza, tugomba kubanza tukayiselectinga neza. Yego, uko tugenda tuyiselectinga mwibuka yuko turi gukora ifoto yo gushyira mu gihe turi ku applyinga green card. Iyo dushaka gukora zoom y'ifoto yacu dukanda control plus tukayizoominga tukareba ese twayikoze neza. Ubona ko tugerageje kuyikora gutya bitakunda, ubwo rero dukanda right click tugakora deselect. Bitewe rero n'ukuntu turamutse dukoze iyo quick selection bitakunda, icyo gihe rero tuhita twifashisha ako bita pen tool. Tukika kuri pen tool, then ukagenda uselectinga ya foto yawe, ukagenda uselectinga ifoto yawe. Tugaselectinga ifoto yacu. Nibutsa abantu mutarakora subscribe kuri channel yitwa Satin TV, ndabibutsa ko mugomba gukora subscribe kugira ngo tujye duhora tubona amasomo agiye atandukanye, kuko ubu ngubu turimo turategura gushyiraho video igaragaza uburyo umuntu ashobora ku-applyinga muri green card muri systeme byitwa byikorere. Dukurikije uko tubona muri iki kinyejana uko ikoranabuhanga rikomeje gukataza, buriya buri muntu wese aba agomba kuba asobanukiwe ibintu bigiye bitandukanye. Urabizi ko applyinga green card bakwishyuza inoti ya 5, kandi nawe ubwawe uba wifite internet ushobora kubyikorera, ndetse sometime ukaba ufite na machine yawe. Ubwo rero urumva aho kugira ngo utange ibyo 5,000 icyo gihe wabyikorera. Ubwo rero dukomeze turacyari guselectinga ifoto yacu, twibuka yuko dushaka gukora ifoto ya green card, ifoto iba yemewe kuri green card. Turi gukora selection, ari nako namwe mukomeza gukora subscribe kuri Satin TV, ari nako mukomeza guteraho comment mutubwira icyo twahindura ndetse n'ubundi bufasha mwifuza ko twazabaha ubutaha. Hari amasomo atandukanye rero tugiye dufite. Iyo tumaze gukora selection rero ifoto yacu twamaze kuyihuza, ikintu dukora rero dukora control minus tugakora zoom out. Control minus, urabona ko ifoto yacu twaranje kuyiselectinga, tukahita tuyiklikamo right click then tugakora make selection.
then tugaklika OK. Nako ifoto yacu yabaye selected. Kino hano rero dushobora gukora iyi foto yacu imaze kuba selected, turaza tugaklika ahangaha, wahita tugahitamo kano ka rectangular marquee tool, tukagaklikaho. Twamara kugaklikaho tukagaruka mu ifoto yacu, tugaklikamo right click, then tugakora layer via copy. Iyo tumaze gukora layer via copy, dushaka kuza hano kuri layers tukareba layers dufite. Twakoze copy ya foto, tukaba tunayifite, twaselectinze ifoto tuyikora copy. Ubu ngubu turamutse dukuyeho gutya, urabona ko hasigaraho ifoto yonyine kuko ariyo twari twaselectinze. Mwiriwe rero dushatse twahita duklika kuri new layer, tugaklika kuri new layer. Kamara guklika kuri new layer, tukaza tukajya ahantu handitse brush tool, tukaklika kuri brush tool, tugahitamo ibara dushaka. Hano duselecting ibara, reka duselecting ibara ry'umweru kuko niryo dushaka gukoresha, then tukaza tukahita duklika muri ya foto yose, ikaba ihindutse umweru. Urabona ko rero hano ifoto yacu igiye munsi ya background. Icyo twakora ni ugufata ya layer tukayiklikaho, tugaholdinga, tukayimanura munsi ya foto, tukahita turekura ikahita ijya hejuru. Niko bimeze mu mbuga ifoto yacu idafitinga muri background. Twakora iki? Dushobora gukora control T, tukakanda yego, tukabanza tugaselectinga layer y'ifoto. Kamara guselectinga layer y'ifoto, tugaklika control T, tukayifitinga neza mu ifoto, tugakanda enter. Iyo turangije gukanda enter, tuhita tujya noneho kuri image size kugira ngo dukore size y'ifoto ya green card. Twabikora gute rero? Tujya kuri image hano hejuru kuri menu, ndetse tugahitamo image size. Iyo tumaze guklika image size hano kuri width rero, niba inuza yawe niba bimeze gutya harimo tuno turongo, ntabwo dushaka gucenjinga ngo bishoboka, tugomba kuhaklika kugira ngo buvemo. Noneho hano tugahita twandikamo 600, na hano kuri height tukandikamo 600, rero twakanda OK. Tayari dukoze ifoto ya green card. Urabona ko iyi foto yacu isa nkaho imeze gute? Ushobora guselectinga ya area y'ifoto, tugakanda control T. Twamara gukanda control T, wenda tukaba twayihindura size, then tugaklika enter, tugahita duklika handitse crop tool, tukahakanda, tugahita dukanda enter inshuro ebyiri, tugakanda kuri enter inshuro ebyiri. Ubu tayari rero ifoto yacu ya green card tukaba turayisoje. Ubu rero ni uku nguko ifoto ya green card igomba kuba imeze. Tubibutsa rero gukomeza gukora subscribe kuri channel yacu, ndetse no gukora share no guteraho comment, mukatubwira ibindi byifuzo mufite, icyo twabafasha ku bijyanye n'ikoranabuhanga. Mbibutsa nanone ko mugomba guteraho comment kuri buri post yose tuba twashyizeho, mukatubwira ikindi twakora. Okay, iyo tumaze gukora rero ifoto yacu, ikintu cya nyuma tuba dusigaje gukora ni iki? Ni ugufata ko tukayigereza curseur kuri ya layer yacu, iyi cyangwa iyi, kuko dufite layer ebyiri, dufite layer ya background, dufite na layer y'ifoto. Tugaklikaho right click. Twamara guklikaho right click kuri layer imwe muri izi zombi, tugaklikaho right click, tukaza tugaklika hano handitse merge visible. Ya foto yacu tuba tuyihuje.
Iyo tumaze kuyihuza rero gutya, icyo tuhita dukora ni iki? Tuhita tujya kuri sevazi, tugahitamo ifoto yacu tugomba kuyishyira, tukayita izina, twarangiza tugaselekitinga yuko iyo foto igomba kuza ari JPEG. Urabona ko twahisemo foruma ya JPEG, iyo foto iba igomba kuba ari JPEG, wenda tuyise umusore, then tugahita dukora save. Urabona ko iyi foto ifite kilobayiti 138. Iyo tugenda tugabanya gutya igenda igabanuka, urabibona. Iyi foto rero ntabwo iba igomba kurenza kilobayiti 200. Nk'uko iri kuri kilobayiti 138 ubu yujuje ibisabwa. Ubwo rero ifoto tukaba turayirangije. Ubwo rero ndakeka niba hari ikindi kibazo waba ufite ku bijyanye n'ifoto ijya kuri green card, nugira ikibazo